Ipediang sangobhai pisasin sya ke MCS Gospel Preaching Channel. Bat ke khabar ke bangiyok menta ke sengi kedai syapang ke jingtrai mensem kedai kepor berjalan. Kepor ke jingtrai mensem bekhoit kedai kepor ke berjalan tam. Kata hadin belakut kinriu pukendai tayo. Katkum Daniel kendai arpusan. Bat kane kepor ke jingtrai mensem bekhoit kan yat kumne bat kan kut maris dang ke sitayo bekhado. Daniel kendai arpnyo. Kene kepor ke berjalan ke lesdang nadu kepor balasak narpna yo Jesus Christ halum Calvary house name life RAD. Hadin ke jingmi pat u Jisu laong. Tok hilej ke pertai baro bat toyalap ya ke gospel haki benriu baro. Te uta ubangai bat yo penbaptis on penim. Hanrai uta ubam ngai on penrem. Ilak ban syam gospel Marcos. Kalau kebakat riu kudekat kebakat san haduk kat pra. Kumta kepor yalap ya ke gospel ke dankam kepor ke bejerong bat ke bejelang. Mar yadep kinripo kendai tayo. Balaong Daniel kendai arpusan. Kumta ke jingilap ya ke gospel haki benriu. Kadai langba ke jingtrai mensem bekhoit haduk gine kisengi kain. Ujisu uladap ong lepas sywa unkiu syabenang. Uong. Hanrai uta unong pentengan. Mensem bekhoit. Ya ubau tau kepa unpa ke kerteng jonga. Uta keny hikai pi. Ya ki barok ki bangal ong hapi. Gospel Yohanes kelonong kebakat saw kedekat kebaar penriu. Kumta ke hukum utra Yesu ban yalap syuka pertai barok kelasdang ha kesengi Pentecost. Kesengi jingwan hiar mensem bekhoit. Te andala poi kesengi Pentecost. Ki barok ki ledon lang hakawai kejaka. Te kendit lawan kejing sawa na beneng. Kum kala babek kertep. Bat kala pendap ya ke ying barok kawai. Hakaba kila yasyong. Bat lapau ki telit patnat. Kum keding. Te kala syong halor uwei po uwei naki. Bat la pendap ya ki barok da mensem bekhoit. Bat kila sedang ban keren haki telit. Kat kumbau mensem ula aibor yaki ban keren. Kikam ki apostol kulnang ar kedekat kebenengkong haduk saw. Layalap kumne haki Israel ro. Hanrai ki Israel kin pediang. Ki penbitar penban ya ublay haki por baro. Layalap ha Israel. Ha Jerusalem da Petros. Lapan kenduk ya ki beriu ki bayok sengau ya ke gospel. Te haba ki layok sengau ya kene. Ladung ngak haki dok nut jongki. Bat kila ong ha Petros. Bat hakita ki apostol. Para kumnongin le. Petros ula ong haki. Topin kela kebamut. Bat on penbaptis yepi uwei pa uwei haka kerteng Yesus Christ. Ya kaban yok map ki pop. Bat pin yok diang ya kejing ai mensim bekhoy. Ila ban syam kat kum kikam ya apostol kulnang ar kedekat kebalai punyo ter hadu sapu ar. Kumta lasdang ya kejing yalap ya ke gospel Christ na Jerusalem, Judea, Samaria, bat syaka bekut ke pertai menta lang babun kilat kilenti. Kumba ujisu uladap ong hakikam ki apostol kelenong benengkong dekat ke bapra. Apostol Paul pat syakinong Korin ong kumne. Kumta mangaru habang ngalawan hapi. Ngam syam lawan kat kum kejing penak kejing keren. Lane kejing start. Da kebaya lap hapi ya kejing pala ublay. Namar ngalakut jingmut ban tip ru hapdeng jong pi. Hanrai tang yau Jesus Christ. Bat ya uru.
balasa narpna. Kenang bagajingai jongpi kan syong hakajing start ki briu handrai hakabor ublai. La ban syam nengkong korin kenong ba ar khot ke benengkong haduk san. Hakane ke rukom la ya lap ya ke gospel Jesus Christ nadu usnam life ar editor ter haduk menta. Kalalong jin syihjar kendai spa kendai pulai senam. Kabamut nyau senam duna naga ar hajar senam layalap ya ke gospel Jesus Christ nadu ki apostol hendai hadu hangi menta. Bat kepor ban yalap ya ke gospel ru kalajan ban kut artat handrai omla ban ong pat tat lano kan kut. Handrai tang kene ke wei ngitip kolong bamar ya sedang ke sitio ke bakhadu kata kepor bajelang kepor ba utrai sem bekoi ro kan kut namar kan wan ke sitio ban long nyopau te yo lapang kut halor ki Israel kumbal ong hau Daniel kentai ar pusau kabaong nyopau te yo lapang kut halor ki briu jongme kajing lap ke jalan katne day namar ba ublai uap yaki briu jongu bakin yo sngau yaka khobor kajing pen im ai daw Jesus Christ amtang yaki Israel handrai yaka perthai jantil baro kawai hapo kini ki shihjar khandai spa khandai pulai senam ki Israel kimle ai ban pediang yau jisu kom saya jongki handrai ki yawan na keleng saudong ke perthai sya Israel ban syongsa ban yok kenti ya kari lejong. Kitrei kikta, kitei kishna, kithung kitep, bat tei pat ya ki ying kisem, bat thung pat hagi daur kiang, ya ki sok kipai, ki bakor dor, kiri ki jingri kum ki langbrot ki masi, kidon kerhai menta kadut kengap, kata nadu ukat kendai sapu pra edi hadu menta. Laban ong bahadu menta don tang si persen ha Israel ibalang ngait bat pediang ba ujisu udai utau mesaya jongki. Handrai ki babun kim pediang. Kim ngait ye kene kidang yait hagi an Moses. Kumta kumba ujisu ulang. Pin empat lakdep kamamut ban yalap yakisnong ki Israel. Tat anda unwan ukhun ubreu ujisu. Matias kunong baspau kedekot ke baar kulai. Kadau kalong namar bakim ngait lamda kin yoi ba uwan na benai. Tekumta kumba kalong menta kidak kisin kipau bakapor bajalan ke balas dang nadu kesngi Pentecost kalajan ban kutno Marias dang ke sitio bakhado. Bat hakata kapor la shimno yo mensim bekoi na kapurthai. Bat kan sedang ke jingjinjar ba. Great tribulation. Kapor jing sensyaru murat klau kain. La unsyam Matias ar kusau kedkot pa ar kuwai. Jing penpau khat lai kedkot pa khat san hado khat pra. Tementa kadai kapor ke bedang biang. Ba ubriu un kela ke bemut. To repent. Kumba upetros uong hagas ki Pentecost. Topin kela ke bemut. Bat an penbaptis sipi. Repent and be baptized. Uway pa uway haga kerteng Jesus Christ. Yaka ban yok maap ki pop. Bat pin yok pediang yaka jing ai uman sim bakoi. Gift of the Holy Spirit. Laban syam ki kam ki apostol. Kunong ba ar kerkot ke balai paupra. Ublay uang. Uman sim jonga unom yale bat ubriu junom. Genesis nriu kerkot ke balai. Kapoi kapor ba ublay un ino ya ubriu. Uba pen rendang. Kan poiru kapor ba ublay un shimno ya uman sim bakhoit na kibriu baro. Bat kapor kaladir. Namar kata. Ngin yalap ya keketin habadai por. Habom day por de. To pen kendo. To senang. To kentu de kejing syak selam baro. Bat kejing hikai. Ia keketin ublay.
ar Timothy kelong basau ke dekat ke baar. Ublay dagam ta ke buram ke jong. Amen.